Jopuonje prang'wen mag adhula nochako yudo tiegruok mar FKF CAF Class D e paw tuke Mbaraki e boma ma Mombasa. Moko kuom jopuonjgo gin kaachiel kod mago mane gin jotugo Shaban Kenga, Wilson Oburu, Ali Breki e kind mamoko. Jakom FKF ma Mombasa Lilian Kazungu okwayo jotugo machon ni mondo owuog oko yudo puonj makamano mondo migidhi nyime gi nyayo tuke mag adhula. Korka kore japuonj mar jopuonj adhula kata instructor Twahir Muhyiddin okwayo coaches manie kor gwenge ni mondo mi okaw thuolo makamano ni mari kinde mabiro ok bibedo mayot ne japuonj maonge kod barupe madwarore puonjo tim mora mora e pachoka. Fursa nasema azimu kwa Mombasa nzima, na kitu cha kusikitisha ni kwamba hakuna karatasi yote itakayotambuliwa isipokuwa ya shirikisho letu kuu na ambao headquarters iko Nairobi. Tulikuwa tunafungua rasmi coaching course ya Mombasa ambayo ilikuwa inasimamiwa na Mombasa County Branch pamoja na FKF National Office. Nafikiri leo tuna macoach 40, ingawaje hiyo ndo maximum number, lakini kuna wengi ambao walikuwa wametaka kupata hii nafasi, lakini tumewapromise kuwa tukimaliza hii in the next 1 month tutaorganize ingine, pia tutaomba nafasi tupate ingine tuweze kuorganize ili wapate wote. Na niko hapa kuweza kuzidi kupata elimu ili niweze kufunza na wengine ambao wako nyuma, kwa sababu niko na passion ya kuwa kama kocha. Na I think hii ni opportunity nzuri ambao sisi kama wale ambao tuko hapa Pwani, na kwa sababu hiyo ndio pathway ambayo imewekwa kwamba lazima uanze D ukiendelea mbele.